Su- Ne postoji, ja postoji opcija da te dodam nekako. Vem te, da. Šta kasno? Si ušao? Okej. Divno. A, tu da vidim majke ti. A evo ga, fasmofobija, piše da si u fasmofobiji. Vem te. Kako ti u fasmofobiju ne može, a uđe u Rainbow Six? Ja pokušao da igram sam kao single player, ja izašao, nisam smeo. Čim se sve ugasilo na svjetlo, izašao. Nema nikakvu priču, samo uđeš i nađeš duh. Pa jeste, da. Ima koliko hoćeš. Ako tebi uđe. Da probaš da isključiš pa uđeš ponovno. Da igram košarku u fasmofobiji sad.
Op, trojka. Jesam, bre. Uđeš samo u igricu. Čujem ja, ušlo ti. Čak imam 3 FPS. Sad, escape, options, video. Mnogo velika rezolucija. Stavit ćemo ga na ovu. Sve kad bude na kraju ne možemo da igramo. Napravio sam neki privatni server u Evropi. Možda možda ga nađeš. A to je to. Off. Texture, resolution, quarter, 8. Dobro. Skylight, fog quality, ima fog, evo. Shutter resolution low. Off. Apply. Sad molim ovog. Si živ? Jesam, bre. Proveravam. Dobro. Zoom. Dobro. Kinetic Games Limited User Alliance Agreement. Accept. I onda mi je zabagovalo. Dobro. Accept. English, voice English, next. Multiplayer. Piše ti da... Kako se zove lobby? Blue Soul trebalo bi moje ime stoji. Aha. Si ga našao? Ne, stane. Imam šiš, sediš, dead, spank, smarim, njam. I 2K this guy ima. Čak, ima drugi page. Ima Čekaj. banana headhunt. Pop. Čekaj. Ajde, čekaj. Aj promjena napravim. Aj napravi ti EU server. Jeste EU. Private players 2. Preferred language nije ni bitno. English. Create lobby. Evo ga, kockar. Ček, moram da napravim. Opet. Stavi da bude private. Šta? Okej. Zabolo mi. To tako kad izađeš malo ti zabaguješ. Sad ću opet napravim private. Aj sad. Čekaj. Jesi napravio? Ja sam.
Ja te ovog puta ne vidim. A stavio sam private, može do toga. A i Čekaj. ti moraš prvi da uđeš. Join private game. Aha, koja je šifra? Jebi ga. Stani. Izašao sam opet. Ajde ući ponovo, sad znam zašto nije. Job's ready for you. Looks like there are others out there in need of help. Evo, napravio sam. Mislim, pravi se. Koja je šifra? Evo. Da, koja je šifra? Gore u desnom ćošku. A moram da je stavim. Ne EU klikni. crtica. EU crtica. To je već napisano, dobro. Dobro. 815 Hoćete 815, 231. 2, 3, 1. Što to? To je to. O, o, Sad ovako. sad mora izabereš mapu. Stani. Tako, Okay. ready up. Ubaci sve alate koje imaš. Sa desnom strelicu. Čekaj. Jesi pogledao kontrole? Ne. Super. Jesu bitne? Ako ćeš da znaš kako koristiš stvari, onda jesu. Pa reci mi ti. Ti je da uzmeš nešto, F ili miš je da uradiš neku akciju sa tim predmetom, mišom Dobro. pališ svetla i da bi otvorio vrata, držiš i vučeš i ostalo. Znaš, klozete i ostalo. Dobro. Voice chat imaš... Imamo voice ovdje. chat B i V, ja mislim. Da bi pričao sa duhom ili ovako međusobno kroz walkie-talkie. Ćemo se mutujemo ili? Nećemo se mutujemo. Nećemo se mutujemo, brate. Čekaj, tek smo počeli. Meni je ušlo, samo čekam tebe. Evo sad ću planirati. Sad će, za nekih 3 biznis dana. Evo te, pojavio si se. I ti naravno nisi ubacio stvari, jel tako? Čim imamo jedan flashlight. Imamo jedan flashlight. Da. A imaš... Imaš kad klikneš flashlight, vajda? Ne. Pa možda napolju kada izađeš, čekaj. Da, možda i nemaš. Ajde hoćeš ti flashlight ili ja? Ajde ti. Uzmi... ja ću EMF i flashlight. Ti... U stvari, evo tebi EMF. Bolje za tebe. Tu ti je. Možeš 3 stvari, ja. Kako da pokupim, bro? Hoćeš da uzmeš još nešto ili ćeš da ideš go? Uzmi to ljubičasto svetlo. Kako da je unequipujem, Dobro. Ajde, uzet ću ja knjigu. Imam 3 stvari. Koliko ti imaš? Ti imaš 2 stvari. Uzmi ovo fotoaparat ovaj. Eto. Ghost se zove Cora Martinez. Eto. I task, šta piše task? Detect paranormal sound with microphone. Repel the ghost with smudge stick. Dobro, to nemamo. Find the evidence with paranormal MEF. Smudge stick. Nemamo ništa od toga, samo EMF imamo. Edo jaja. Jesi spreman? Jes. Gde ste pičke stigo Zdravko Čolić? Gde su sad? Ne znam. Čekaj. Kad si upalio svetlo, brate, meni je zakočilo. Dobro, ti uključi svoj IMF i šetaj oko. Jesam. Eto. Brate.
Ti drkaš to svetlo ili? Gledam kako koči. Evi ga. Nemoj previše svetla da uključuješ zato što će pukne circuit. Aha. Vidiš ove klozete, ovo iskoristiš da se sakriješ kad on počne hantuje. Aha. Uđeš unutra, isključiš sve i ćutiš. Ja. Što je ovo? Jesi ti ova vrata? Fingerprints. Pogledaj, na vratima. Tu. Gore. Levo. Ja. Treba, daj da uslikamo. Daj mi to ljubičasto da držim, a ti uslikaj. Kako ti dropujem? G. Ja, gdje si ti to dropao? Sad ja ne vidim. Evo ga. Tu negdje. Jel ga vidiš? Jest. Evo ti nazad. Eto ga tu. Gdje? Ova vrata su se odškrinula sad isto. Evo ga ispred mene. Ne vidim ga. Evo ga ispred mene. Čoveče, ne vidim. Gdje su sad? A, to. Ajde pogledamo ovdje u garažu. Zato što baš uključi IMF. Jesam. Šta je ovo sunce ti? Ovdje ako nas pojuri, ja sam se ubio. I tu možeš da se sakriješ oko toga. Ajde u basement. Kako je tiho i ovdje mirno. Če uključimo ovo. Šta se čuje, bre, to? Martinez, are you here? Rachel, make a sign. To ti je walkie-talkie da pričamo kad smo mutovani. Ovdje nema nikakav EMF reading. Rachel, make a sign. Možda je kučka na spratu. Nema sprata ovdje. Pa nas. Samo ne znam da se zvala beše Rachel, čovjek da pojma. Kori. Kori? Čekaj. Nešto se desilo. Šta se desilo? Kora. Pa ovdje activity, total activity, nešto se desilo pre 20 sekundi. I dešava se. Cora, show yourself. Ma, nemoj da mi se pokaže, ubiću se. Cora, how old are you? Taj IMF. 21. How old are you? 21. Ja mislim da su ova svetla ovdje škjocnula. Treba, bude li mi iskočili od nekud, ima da je ubijem. Cora, where are you? Cora, show yourself. Where are you? Cora, where are you? Da, klikni J i onda klikni evidence, pa uključi fingerprints. Ok. Eto. Cora, are you here? Sad ćemo provjerimo me. Cora, show yourself. O, šta je ovo?
Znaš da nema nikakav reading. Znam. Cora, show yourself. Cora, are you here? Ajmo vam. Ali dole u podrumu su brate bili Vidim, fingerprints. to nije jasno. bacila je tanjire. Znači, Ona je bahata. Cora, where are you? Give us a sign. Oh, Jebaću ti mamu. Aco, čekaj, gdje je Srki? Aco ubiću je. Prošli put kad sam igrao Srki, ti bio ovdje dole, ja nemam pojma gdje je sad. Evo ga. Cora, give us a sign. Nemoj, molim te. Si čuo? Ne znam gdje sam. Brate, ja sam pobegao u garažu, sakrio se ormarić. Ja sam pobegao napolje. Idi u journal, idi u evidence, klikni spirit box. Da. Spirit box. Da. Znači može da bude phantom, poltergeist ili the mimic. U majku mu jebe. Brate, gde si? Pobegao sam. Znaš koliko zvukova čujemo oko sebe? Gde si ti? Ok. Rekla je da je iza mene kad sam je pitao. Izlazi. Idem po nove stvari. Izlazi. Brate. Znači više nam kamera i ovo svetlo ne trebaju. Ne treba. Ali kako mi se naježe leđa. Ovo mi ne treba. Ne, šta je ovo? Ne znam šta je ovo. A šta ova kamerica radi? Ja mislim da vidiš ghost orbove. Sad ćeš da vidiš kad izađeš, otvorit će se, dođe vidiš. Sa tim možda vidiš, ja mislim, ghost orbove. Jesi uzeo EMF, jel s tobom? Da. No. Ajde ne znam gde bi ona sad, koja je njena soba. Ja mislim da je basement. Daj meni EMF. Cora, where are you? A šta to zeleno radi? Nemam pojma, ja mislim da je ili mikrofon ili nešto drugo. Pa senzor, možda senzor kad nešto prolazi. Da proverim Bude basement. nešto prošlo. Cora, show yourself. Cora, get my friend. Aha, ma jeli. Ova vrata, malo se pomeraju. Dvojka. Samo dvojka. Čekaj. Kuhinja. Ili ovdje. Čekaj. Sajn knjigu. Cora, can you write in the book? Ova vrata se konstantno pomeraju, ne sviđa mi se. Sad kad počnem da hantuje, bežiš u garažu u ormarić, je ti jasno? Jasno. Cora, write in the book. Možda neće kad smo mi tu. Ajde, čekaj, ja proverim samo garažu još jednom. Ništa, evo. Opet ova vrata dvojka, vidiš, pomeraju se. Možda su se hranili u laminatu. Jedino, možda je ova soba. Ova ovdje ili ne. Aj baci onda knjigu tu. Čekaj. Tu.
Cora, show yourself, show yourself, show yourself, show yourself. Oh, Are you mad? Are you mad? Stay mad. sad si je sjebo. Cora, where are you? I close the door. Zamrzio ovu moju. Ću ti molim. Aj mi časkom da izađemo malo pa da imamo šta će biti. Cora. Idem mijenju mamu. Čekaj, journal? Home. Ne. Znači, čekaj. Znači, može bude Phantom ili Poltergeist ili ovo. Dobro. Poltergeist. One of the most famous ghosts, the poltergeist known to manipulate objects around to spread fear into its victims. Dobro, ona je bacila tanjir. Poltergeist can throw multiple objects at once and with great force. Zato ne znam. With nothing to throw. Become pearls. No, spirit fingerprints. Dobro, šta je još? Phantom. Strength, looking at the phantom will drop your sanity considering faster. Taking a photo of the phantom will make it temporarily disappear. Nije phantom, ja mislim. Jesi čuo? Aha. The mimic. Strength, we're unsure what this ghost is capable of. Be careful. Extra. Weakness, several reports have noted ghost orbs sighting near mimics. Jesi vidio ghost orba? Ne. Ili je mimik, ili je poltergeist. Poltergeist. Ja Ajde, više brojamo. mislim da je poltergeist. Do što je bacao tanjire. Pa i to ja mislim, ali sad ćemo... Jesu ugašena svetla bila, ja se ne sjećam. Ne, mislim, nisu ova tamo. Čuo sam neko šet. Svetla ne radi. A kako ghost torbovi izgledaju? Au, Izlazi, bacili izlazi. nešto. Šta je bilo? Bilo je na trojici, plaće srce. Ok, vraćaj se. Ček sad probaj me nešto. Dvojka. I one. I to... Ne sviđa mi se ova dvojka. Do garaže... Kako ghost torbovi izgledaju? Evo, u garaži je. Ghost Orb je bukvalno ćeš vidjeti krug. Okay. Cora. Show yourself. Brat, jesi vidio? Šta? Ugasila je svetlo u toj sobi što si sad ušao. A, da. Give us a sign. Give us a sign. Ajde, kurvetina. Čekaj, Poltergeist, šta mu je treći beš? Čekaj. Poltergeist treći mu je Ghost Writing. On nije još uvijek write. Show yourself. Give us a sign.
Piš! Ja, zatvorila se vrata. Dođi vamo, ormar. Ne! Uhvatila te. Jebe mi mamu u pičku. Jer ja... Jebem li je mamu u pičku. Jao. Ja izlazim. Gde si pobegao? U orman, ali nisam mogao da ga zatvorim kako treba. Dobro, idi u Jebem li je journal, stavi poltergeist. Zaokruži ga i ja izlazim odavde, ne vraćam se. Ajde. Jesi ga zaokružio? Yes. Strašno. Brate, sam se naježio. Mamu jebem, kad mi skočio jumpscare, ušao sam se. Ajde vidimo šta je. On garant je poltergeist, brat. Nije. Šta je bilo? Phantom. Ja. Tako. Zaradio sam $10. Ja 5. Aj, promenimo mapu neku, brat. Pa ne možemo. Ja ne znam kako se otključava. Da li... Kao što ja mislim da treba pobedimo mapu da bi je otključali. Sljedeću. Misliš? Pa da. Što... Čekaj, sad ću potražim se. The more players increase their character. Aha, znači što se... Moramo da reachujemo 10. level. Da bi unlockali map. Jel znaš? Znam, ajde radi. Jesi ubacio svoje stvari, majke ti? Čoveče, meni stoji sivo pored mojih stvari. Imam 1 svega. Pa klikneš suda plus. Gde možeš? Bukvalno ne mogu nigde kliknuti plus. U loadoutsu. Equipment list. Mhm. Ne mogu. Loadouts. Da, ali ne mogu. Ček, koliko košta Te je sad. Za hladnoću. Te. Eto ga tu vode. You buy spirit box, ghost board, writing book, flashlight, EMF reader, dots, projector, video camera. Eto, ajde. Ready up. Ja sam Hoće. ready. Ovo je samo amatorski level. Zamisli nightmare level. Ne smijem, brate. Au, brate. Ajde, ja ću EMF. To nije EMF, to je za pričanje. Daj ti uzmi flashlight ovog puta, ja ću ovo ljubičasto i uzet ću kameru. Za Ja snimanje. ću spirit writing book. Duh je Bradley, šta piše ovdje? Member team escaped the ghost during a hunt. Dobro, evo member here. Team witness a ghost event. Get an average sanity below 25. Dobro, to je sve lako. Ako uradiš sve taskove, dobiješ baš puno para. Do jaja. Možda kad držiš nešto drugo u rukama, možda klikneš T, pa možda držiš to. Aha. To je možda da ti flashlight bude uključen, to mislim. Kapiram.
Morao prvo nađemo circuit. Ups. Circuit nije ovdje dole, vjerojatno je u garaži. Jeste, ovdje je u garaži. IMF ništa ne pokazuje. Ja ću pogledam sobe kamerom. Morao isključimo se. Nešto mi... Nešto mi neko zadiho, ili sam ja, zato što je ladna soba, ili ne znam zašto. Uđi u sobu i slušaj, možda ti zatihne. Tu. Jel nije? Ne. Onda nije, ništa. Otvorio ove ormare da imamo gdje pobegnem. Pametno. Ovdje nema ništa. Tu. Ništa. Otvorimo ovaj ormar. Bradley, where are you? Bradley. Nikola. Aha. Gdje? Ova satla su se ovdje u sobi neka škljocala. U ovoj sobi? Ja mislim. Ova od kompjutera, ja mislim. Bradley, give us a sign. Give us a sign. Baći tu. Oh, Bradley, give us a sign. Šta se ovo čuje, brate? Moj walkie-talkie. Where are you? Where are you? Ništa. Bradley, where are you? Ništa. Are you here? Oh, are you here? Bradley, show yourself. Jebo sam ti mater. A piše, a da nije možda u podrumu? Sad ću pogledam, sam pogledam. Ne. Što bežiš napolje? Plašim se. Upalio sam sve, princezo moja. Hvala ti. Op. Neka vrata su škripala. Ajmo u podrum. Bradley, where are you? Where are you? Show yourself. Kažemo da vam da neki znak. Bradley, give us a sign. Bradley, show yourself. Show yourself. Where are you? Show yourself. Ništa. Bradley, give us a sign. Ja. Šta je? Kad sam mu rekao give us a sign, on je škljocno tamo svetlima. Samo ne znam da li se to računa kao pričanje, kao... Pa znak. Pa Dao da. ti je znak. Tako Where da, are you?
Can you turn off the lights? Where are you? Gde si bre, klošaru? Show yourself. Show yourself. On ja mislim da neće da priča, no. Show yourself. Nešto neće da pričam što ne daje nikakav reading, brate. Give us a sign. Bradley, are you here? Ti sad otvorio neka vrata? Are you here? Where are you? Jo, koji neće na EMF? Na ovo mislim. Where are you, Bradley? Give us a sign. Give us a sign. Jok. Ništa od ovog. Al... Čekaj da uzmem još nešto onda. Nešto se dešava. Me čuješ? Čujem te. Šta radiš? Sigram se. Give me a sign. Op. Handprints. Šta? Fingerprints. Gde? Tu. Čuo sam neka vrata. Tu su, na vrati nešto. Znači fingerprints. Znači opet su kao prošli put. Šta bre? Nikola! Molim. Vidio sam ga. Šta si ga pitao? Nikola. Šta si ga pitao? Stani. Šta si ga pitao, bre? Aco, bre. Šta se to čuje? Šta si ga pitao? Šta se to čuje? Aco, jebaću te u usta. Ne mogu. Šta si ga pitao, pičko? Nisam ga pitao ništa, nego video sam ga na stepenicama. Jo, nešto se čuje ozbiljno. Znam. Dođi u basement, molim te. Ne smijem da izađem iz ormara, si ti lud? Molim te kao bog. Ne smijem da izađem. Štripi mi ovdje nešto, ne smijem. I vidim ghost orbove. Znači ghost orbove. Nikola, molim te, siđi da odmah, molim te. Si ti lud, bre? Ne smijem da brde mi šoška. Jel ti škljocaju svetlo? Ču. A? Ču. Šta se čulo? Seme ti je. Stolica. Koja? Šta je? Ali ne daj im reading. Nikola, znači, ne mogu ti... On je na stepenicama, vidim u ghost orbove, sad je ovdje. On je ovdje. Brate, znaš kako si jeći? Mora palimo svetlo, hoće saneti da nam ode. Dobro. Ostavi tu EMF, molim te. Čekaj, ugasi.
Vidim orbove, neke tu. A sad on kad počne nas juri, da ne ode. To je cool. Znaš To on kako... sam... Zašto sad ne može... Zašto je zatvorena knjiga? Koja? Mora klikneš F, čekaj. Tako. Write in the book. Write in the book. Bukvalno, znaš Ugasi joj kako... svjetlo. Znaš kako me uplašila ta stolica? Znači, samo mi se ježi, gle. Ja. Koliki je bio reading? Ne znam. Znaš da sam pobegao napolje? Ja sam pobegao ćošak. Eto ti pališ svetlo. Ne. Nikola. Ne pali Gotov sam. majke. Gotov sam. Šta se dešava? Ne. Šta se dešava? Si živ? Čeko sam. Pojavio se Ne. ispred mene i ubio me. Gde si ti? E sad, pobegao sam napolje, brate. Ulazi unutra. Brate, pazi, jesi ti vidio Ghost Orbove? Da kažemo IMF 5. Ja ne znam onda. Ne znam koliko je IMF bio, to je problem. A pojavio se baš ispred mene i ubio. Kažem, MF5. Mora da uđeš još malo da ti bude mračno, da biti sen, ti bio 25. A, misliš? I pogledaj da li je write ovu book. Ja sam bukvalno iza tebe, pratim te. Vidim neke paučine. Ubit ću ga. Šta on Oto misli se dole. njega plaši? Nije write. Eto moje tijelo. Ljubičasto svetlo. Tvoje telo ne vidi. Ja ne bi bio predugo u mraku. A, Posebno pošto se tu on spanuje. pametan si. Zamisli ovo sad kad se... Ja! Sakri se Orban. Tu je. Isključi svetlo. Ja, vidim ga. Ja! Pa šta si držao IMF uključen, ludako? Pa otkud znam da treba mi IMF da držim uključen? Pa isključi, ja te ne čuje. Slep. Ugodio sam duha. Ko je bio? Obake. Au. Dobio sam 57. Level up unlocks. Tripod, nova mapa i još jedna nova mapa. Čekaj, ajde ovu. Jel vidiš ovu mapu? Izabrao sam je. Vidi. Eto! Redio. Čekaj. Skloni mi, vidiš me sad ekrana. Stani. Da pogledam samo u shopu. Ček. Još uvijek mi stojiš u sred ekrana. Evo, stani. Termometar, D. 2. Bum. Pomerio sam se.
Nova mapa. Nemamo blage veze koji. To zato što sam vjerojatno pogodio duha, pa level up sam se isto. Hoćeš? Ah. Ja, 2 sprata. Pa će se mute. A? Ćuti, molim. Zamisli, nemaš pojma da li sam mrtav, da li sam živ. IMF. Čekaj. Cursed object. Ja, da, sjećam se. Kad sam bio u nekom multiplayer gameu, neki je imao cursed neki object i morao da ga izbaci napolje. Ako ga imaš, on napada. Znači moramo Ako ga je sebiš. Ne znam, kaže, bio je monkey paw i oni su odmah znali da je cursed, povratno to. Čekaj, find evidence of the paranormal with EMF, get a ghost to blow out a candle, nemamo. Repel the ghost with a smudge stick, nemamo. Zove se Ellen. Okay. Ale. Što nisi uzeo ključeve, kako ćeš da otključaš vrata, majke ti? Nema na čemu. Brate, ne vidim ništa. Brate, ovo isto oko ona map, a nije. Vrate, koliko kuća. Znaš da smo mrtvi? Da, bukvalno. Dobro. Šta je tu? WC je prepostavljeno. Yes. Kenja se, brate, ovo. Ova vrata izlazna ne rade. Ima. Hop, hop. To ti si vjeruš. Ti si, brate, talenat. Znam. Ja sam bre Mozart. Zamisli koliko ga mi ljutimo sad. Stvarno? Evo, u garaži imaju 2 romarića za sakrivanje. A sad, gdje je basement? Vratno. Si ti ugasio sve? Yes. Nisam znao da su pali. Ima još 2 ormara u basementu, zapamti. Vidio se. Jel tu circuit? A? Ne vidim. Kako ga bre ne vidim? Tebi drugdje mogao bude. U podrumu izgleda ne. Aha, pa ili u garaži ili podrumu, tebi drugo mogao bude, majke. Ja ne znam. Mora ga naći. Pogledaj garažu ponovo. Evo, A evo eto ga ga. Srke. A tu je. Otvori ga da ga imamo. Čekaj. Aman. Eto ga. Aj sad gore na sprat. Čekaj. Evo ništa. Garant je na spratu. Jesi uključio IMF? Jesam. Gledaj koliko soba ima. Kurac, si isključio svetla. Idi uključi. I sam mene da siluje, ja? Ajde idem s tobom, u stvari. U stvari, aj čekat ću te napad. Palio sam, ajde. Da si to 2 put kliknuo ili? Da. Dobro, pošto vidim svetla su se škljacnula. Brate, ovdje gore nema ormarića, samo te kažem, ti javi. To je cool stvar. Evo ga jedan.
Može oboje da sakrim u ovaj. Ima 2 ormarića, stvari. Vrate, tri vrata ovdje u ćošku. Što to čulo? Ja uključio njegov alarm. Evo ga, ima još jedan normalno. Ima još 2. Ništa ne vidim u ovom mraku. Meni je. Neka vrata su. Koliko soba treba ovim ljudima? Pa tek ko za porodicu od 60. Ovo je cijelo to pola. Bukvalno. Ja ništa na kameri nisam vidio. Op, je li to Ja fingerprint? nikakav ritam. Nije. Kaži mi ako čuješ neka vrata škripe oko tebe. Važi. Isključio svetlo. Nikola, izašao sam napolje. Uključio sam generator. Sene ti samo spada. Kako se zove beš? Neka vrata su se otvorila, brate. Gde je koja? Ne znam, iza mene nešto se zatvorilo u kinju. Gde su beš ormari? Tu su negdje. Nikola. Da. 2. Pa nije ni čudo. 2. Jel ga imaš u invent sad u rukama tu kost to si uzeo ili ne? Ne. Znači vjerojatno je u kuhinji ovdje negdje. Where are you? Where are you? Show yourself. Ellen, where are you? Where are you? Where are you? Koja? Čuo sam vrata. Isto. Kuc. Ti tu zjebaš vrata. Ova vrata su se zatvorila. Ja mislim da je on isto dole u basementu. Čekaj. Ajmo ono. Našao sam Ouija board. Gde si? Gde si? Evo ga ovdje. Tamo pored WC. Sakri se. Šta? Škrcnula su svetla i vrata se zatvorila. Ne. Nikola, sakri se. Nemam D. Nikola, vidite kroz prozor. Ja. Jebem li u mamu, u pičku. Šta ja radim bez svog partnera sad?
Ouija board, brate. Koji beše ghost? Je bliže Ouija board. Možda je demon. Čekaj, demon. Brate, ja ovo ne smem. Hm. Gdje beše? Mislim da je Phantom. Što? Zbog Ouija boarda. Nikola? Da, Nikola? da. Au, svira ti nešto. Gotovo je, gotovo je, gotovo je. On je u garaži. Stvarno? Da. Nemoj mi pričati. Čuo sam samo muziku i... Znaš kako me uplaši? Juri. Juri. Da. Evo ga otac. Hoćemo sad ovu sljedeću mapu. Ajde. Hoćemo na... Umjesto matura na sljedeću. Ne, Zašto? nismo mi za to. Eto, dodao sam ono za hlad. Za Dodao kad sam je... sveću. Čekaj. Si dodao sveće, stvarno. Čekaj, imam 110, šta kupim? Zapravo, koji će nam sveće, brate? Kako se zove Kupio ono, sam, brate, što riduje temperaturu? kupio sam dva jaka flashlighta. Čekaj, kako se zove ono za temperaturu? Pa uzeo sam ga, imam dva u kombiju za temperaturu. Stvarno? A, O, dajmo. što ne mogu ova jaka flashlighta da dodajem, majki. Strong flashlight 2 od 2, dobro. A ne, što ne znači. Dobro, aj, počne. Može se, eto. Neću. To? Ovo ima jedan sprat ili dva. 6. Ja. Uzet ću ovo i naravno flashlightovi nisu došli. Lot of violence. Ne znaš da smo sad mrtvi? Što? Sad je rekao lot of violence. Au. Elizabeth, naravno. Repel the ghost with smudge. Nemamo. Find evidence of problem. EMF. Get a ghost to blow out the candle. A nije došlo. Nije ni sveće došlo. Au, brate. Pogledaj koliko je kućetina. A do jaja. Dobro večer, domaćine. Može li imam kaficu? Where are you? Give us a sign. Are you here? Elizabeth, show yourself. Elizabeth. U garaži sam ima 2 ormarića. Dobro. I circuit je u garaži. Ima još 2 ormarića. Temperatura je
16,19. Ovdje je vruće. Gdje je ladno. Ovo vrata ne mogu da otvorim. Koja? 9 stepeni ovdje. A što oboje imamo to za temperaturu? Jebi ga. Možda trebamo naći neki ključ, nešto. Why is this door locked? Elizabeth. Ništa. Otišao sam ja na veliki odmor. Ne, ovo je sprat. Aco, jebem ti mater. Če da uzmem nešto umjesto ove temperature, pošto ti već imaš. Šta se to čuje? To ti. Daj kameru. Ajde, da mogu barem da vidim u mraku. I'm coming in, Elizabeth. I'm coming. I'm coming. Are you upstairs? Where are you? Idi uključi svetlo. Sad zbunio sam se u garaži. Šta? Zbunio sam se u garaži. Evo ga. Jesi upalio? Jes. Evo. Ajde sad beži gore. Brate. Nešto je na zemlji od. Lopta. Brate, koliko kućetina. Znam. Ima još 2 rumarića od. Ja, znaš kako sam se uplašio? Ja mislio da neka lutka ispred mene bila. Where are you? Are you here? Dokuć. Where are you? Penny. Are you here? Gdje si pobegao? Da upalim. Are you here? Prijem, smrdiš? Upalio sam. Show yourself. Show yourself. Give me a sign. Give me a sign. Show yourself. Elizabeth, are you here? Ja mislim da je u tim krajnjim sobama. Are you here, Elizabeth? Where are you? Vrata su se zatvorila. Show yourself. Are you here? Are you here? Elizabeth, make a sign. Šta kaže? Temperatura. 10. Ima i ovdje ormarić. Zapamti, molim te. Show yourself. Give us a sign.
Jo, jebote, sajne, znaš. Can you turn on the lights? Pretty please. Can you turn on the lights? Gde si ti? U ormariću. Zašto? Uplašio sam se. Ajde brate, minis basement. Nikola, siđi dole. Šu. Okej. Si meni zatvorio vrata? Nisam. Ajde u basement. Mora svetlo prvo da uključim. Dođi vam. Trojka, IMF trojka ovde. Gde su Temperatura... ormarići ovde dole? Ovde u garaži imaju ormarići. Give us a sign. Nešto je palo u kuhinji, nešto je palo. Pala je slika. Kuhinji. Čekaj.